Si Cloud Tampo. Orasyo Imparata laban king COVID-19. O mapamakalulo ang pumapagmalasakit ay pami, aminan mi laring kasalanan mi, at mapagkumbaba kaming lalapit kaya ko, bang manakit kapatawaran ng pangbiye. Lalapit kami kaya kakaniting masipit at pamangailangan mi. Adwan mi kaya kaing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakala kasakitan kaya kami. At may kamatena karing dakala tao. Adwan mingeni kaya kaing balikdan mo kaming mitmong lugod, at yatchat may kaya kami ing makaulo mong gamat. Ing takot miking sakit a kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mo laring taong mitutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, bang mapupos na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi laring sablang lilingap karing misalunan, bang makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalam mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasignangan mo ing pamagtagulaling ding saririlo, king pamaglingap karing masakit, mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mi laret ang mayayawa no, kumayap na lasa ng malalagwa. Ingatan mo laring lilingap karelo, pagkalaman mo lang alang hanggang kapainawan detang mayaw na be. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo karet ting masakit a panahon, bang magobra kaming miyabe-yabe para king kakayap ding sabla, at bang makasahop kami karet ang mangailangan at pakakalulo. Manano na sanang pauli ning masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong. Mikabyos kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayra na kami king pamagbayong lob at kabanalan. Itiaduan mi king kapamilata ng Kristong Ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ninduning Diyos. Emo sana pisauli nga klis mi kaya ka king kagulangan mi. Nunebagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Birhen. Amen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsod, Iyabetala po king kaya katang panalangin kaniting misa, din kapasalamatan ang yayampang di Mr. and Mrs. Danilo Olalia and family, Mr. and Mrs. Binondo Carandang and family, Engineer and Mrs. R.B. Sarmiento and family, Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family, Mrs. Gloria Sarmiento and family, I.C. Carl B. Sarmiento, Remedio Mercado and family, Roger Arceo and family, Carmelita Puno Soliven, Mrs. Ferly Rubio, R.J. Roberto Layug, Mrs. Corazon Dumandan and family, Mike Velasquez, at para po king safe travel na pong Mr. Nilo Nicdao. Manalangin tamo mo naman para king malagwang kapaldanan di Robert Josephson, Dr. Agnes Salvador, Shoni Pineda, Ana Aning Nogoy Mangalino. Makanyan mo naman yabe talaking panalangin tamo ding special intentions di Janet Terado, Arnel Terado, Arginel Terado, Leonilo Nicdao. Para ka rin kapatid taong mayaw na biye, manalangin tamo para king alang hanggang kapayapan. Gabriel Olalia and Fe Olalia, Jesus Balagtas, Abraham Sarmiento, Ligaya Arceo, Pacifico Gonzales, Emilardo Yalung, Marieta Puno, Carls,
Soledad and Juan Dimacali, Rogelio Manalastas, Policarpio and Norma Dimacali, Gaudensia Balbag, Roberto Manalang, Romeo and Virginia Ocampo. Talakad tampo. King lagyo ng ipa, ang poning anak, ang poning Espiritu Santo, ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod ng Dios, ating pamakyagom ng banal na Espiritu, manatili kaya kayungan. At kaya kan timurin. Mayap agat panapon ngan kaya kayo po. Idawon tayo ting misa, anting kapasalamatan king Dios, ing pigkaluba na katamong meto ngayon do, alang patugot, lilingap, lulugod, at magkalinga kaya katam. King saguling katahimikan ngeni,
Isadya tala rin kaya katamong sarili, king pamagdawon kaniting miso, kapamilataning pamanyisi tamo, karing kaya katamong kasalanan, at pamanyawad-tawad, king mapamakalulong Diyos. Iyagastang miyagnanagnan ing kapanisyan, aminan ko. King Diyos sa mapamakalulu, at kaya kayo kapatad, imi kasala kung bina, King pamisip, pamangamano, ang pampamanyapat King Marok, at King pamagtamat kong gawa, King Mayap, asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat, ulinita yung panigapuko, kang nuwa na Mariang kapilan mang birhen, karang sablang ang yelang pong banal, at kaya kayo kapatad, inipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sa naking biye alangangga. Amen.
Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, ipagkalub mo karing kang alipan, inge pasabing tula, ning masanting nga pamisip at pamikakatawan. King kapamilatan ding panalangin ning Nuana Birhen Maria, mabiyasa kesa ng marap karing kasalukuyan a kapagsubukan, ban miras kami king tulang alanganga. Itiyaduan mi, king kapamilataning ginuming Yeso Kristo ng anak mo, ang mabibiyet magari kambemo at ning banal na Espiritu, Diyos manggaman king alanganga. Amen. Pangamasang iba't king sulat ng Santiago. Kapatad, elasamag nasang maging talatururing dakalke kayo, ngening baluyo king itamong talaturo, tanggap tamong lalong mabayat akayatulan. Maralas tamongan magkamali, ninuman ing ebitasang magkamali king sasabyana, tao yang ganap at biyasayang mamigil king sarili na. Dirihan tayong paket king asbuk ing kabayo, ban apatukyan tayo king burita mo. At ban apatuntunan tayo king direksyon aborita mo. Makayan mo naman ding barko, mga ragul naman at tutulak na lo ning masikanayangin o ning ayalis na direksyon ning malating timon at pupuntayan no karineman buring marap ning piloto. Makanya niya naman ing dila na ning tao. Agyamang malatiya mong daki na ning katawan, dapat pagmayabang na ing mga ragul ay apalyari na. Isipan niyo na mo, ing metong amaragulagubat, malyari ning silaban ning metong amalating siklab. Mengari aking apining dila, makayaluwayang dili karing sablang daki ning kikatamong katawan, ayayawan king mayap ing mabilog tamong pangataw. Ing apina manibatan mismo king impyerno, at as silab na ing sabla king mabilog tamong pamibiyebye. Maryari na lang patunuran ning tao at tunay na lang apatutunod, ding may aliwang uring lelangan, ding mga bangis sa animal at ayop, ding lelangan agagapang at ding asan. Dapat alang taong makapatunod king dila, tutuyang emayap at eme apigil. Kamandagan niyang emunano, gagamitan tayo king kapuryan king kakatamong ginuwatid pa, at yan ang gagamitan tamo, king pamamalmura, king kalupatamong tao, amela lang king wangis na ning Diyos. Ing kapurian at palmura parehong manibatan king metong mongasbuk, kapatad, iti esukat maliyari. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. O Ginoo, sumaup ka, uling makadiyos at tao alana. Taong tapat alanang mitagan, pawang kalaraman ing karelang pisasabyan, mapagkunwarila at mapaglinlang. Ipaglaro mo kami, O Ginoo, laban king araw.
Ginu kaya kalasang patahimikan, ding labi apapalwal kararaman, at ding dilang magsalitang kayabangnan. Detang sasabing at tsuking dila, ing karelang sikanan, at alang makabawal karela, at alalang giginuan. Ipaglaro mo kami, O ginulawan king marok ng gamit ning salita. Ipaglaro mo kami, O ginulawan king marok ng gamit ning salita. Ding amayon ning Ginu, apanaligan la, pilak ing kalupara, adinalan meka tapitu, king orno. Ika o Ginu, ing talaingat mi kapilanman, at magligtas kaya kami, kaniting mapanglinlang alahi. Ipaglaro mo kami, O ginulawan king marok ng gamit ning salita. Ipaglaro mo kami, O ginulawan king marok ng gamit ning salita. Ingino manatili kaya kayo, At kaya kan timurin. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Marcos. Ligaya kaya ka o Ginu. King panahon na ito, minukyat siya Jesus king matas abundok, ding bukod mong tiki, no? Ilapin di Pedro, Santiago at Juan. Samantalang makalawel la kayo, ikit deng minaliwa aske. Meging maslag king puti, ing imala, no? Alang makapal to king makanya na puti, keti king yato. Kanita mo rin, dingat lungalagad, ikit dalari Moises at Elias, makipagsalita la kang Jesus. Nga ng Pedro kang Jesus, Maestro, mayap ingketi tana, gawa keng atlong toldo, metong para keko, metong para kang Moises, at metong para kang Elias. Nitakutan lang emunano ri Pedro ang ponding abe ng alagad, inya enabalo ing sukat ng sabyan. Lintoyo ing metong abiga at lilunga nala, at meramdam ya ing siwala ibat king biga. Nga no, iti yung anak kong kaluguran, makiramdam ko kayo. Kanita mo rin, miglalawe la king makapadurot, dapot alalang ikit ay aliwa, Yesus namong kayabera. Samantalang kukuldas la
king bundok nga nang maigpit menabili ni Jesus karela. Eyu panyabyan kanino man iting ikit yu, hanggang eya po sinubling miye inganak ning tao. Pemintuanda ing penabili, no? Dapat ila-ila pisasabyan do ing bage me palyari. Ngaro, nano ing buri ng sabiyan king pamanyubling miye. At kitang dakang Jesus, bakit sasabihan da ring eskriba, king munaya pamong datang i Elias. Nga nang may kibat Jesus, datang yang mumuna i Elias, ban isadyano ing sablang bagi. Makanyan man, bakit sasabihan da ring kasulatan, king ing anak ning tao, misakwilya at dumalan dakal akasakitan. Dapat makanyan man sasabihan ko kaya kayo, king dinatang ne i Elias, at depatandan na ring tao, ing sablang burirang daptan kayo, antimo ing sasabihan do, tungkol kayo, ring kasulatan. Iting mayap ng balita, ni kagat ng kaligtasan. Kapurihan kaya ka, O Kristo. Pasibayo po maya pa mapaling at malisangan agat panapon. Nino po rin tinukikeng prosesyon. Karakalda pala. Nga pala babaw ko ang aldo. Subukan tayang tigunaman ingaldo nga iti ating sasabihan na ning Ebanghelyo. At inyang ulaga ing pamaglakad, linakad kayo, may kipagprosesyon kayo, maglakbe, mag-travel. Samuel Johnson kanu, maglakad yang 52 kilometers alikendalan, nunay kang burak, o iting lalakara na, Aldo, kita king Inglaterra. Immanuel Kant, metong iyang pilosopo. Lalakad ya Aldo, manibat king tuknanga, no? Papunta king klase na, king universidad. At ding tao ka, no? Si set dala rin karerang relo, king pamaglakad, no? Balo ding balo, nung pilanang minuto bayo ya lumabas keng syabdo. Immanuel Kant, alayang gewa kong bien, no? Nung lumakad, ang pong manigaral, lukluk. Ban kanito, makaturuya. Charles Dickens, maglakad dyan naman, Aldot Bengi, King London. Anyapin, deng nobela ng Charles Dickens, kakit ni Ingbie Aldo at Ingbie Bengi, king bilis na ning taong maglakad. Ning taong maglakad. Tratataw liyan, C.S. Lewis, metong iyang religious writer, C.S. Lewis, Aldoldo maglakad yun. Ban kanito, akit me, tagkilane, bawane, at nang minsan takmane, ing kalikasan. Keng pamaglakad, sisingot ne, ing kalikasan, ing sintingan na, ning kalikasan. Nga nang sinabi kay ngamanong English, nature is a secret which God shares with us humans. Binyene ng Diyos ing kalikasan. O yan ing adudulot na ning pamaglakad karening apat authors. Yapong Elmer, as ning katamad maglakad.
Anya pindeng butol ko maglagutok na la. Uling eko nag yung maglakad mga rayo. Ating sinabi, transfer mo na yun. Ating sinabi, walking is the most civilized and most civilizing exercise. Manwala ko po nita. Ing pamaglakad kanu, yang peka marangal, maka-civilize, makalto dangal dealing exercise. Bakit? Kasi gustong maglakad ka, atin kang pamikatagon migunam, misip. Ausan deng musing to engage in deep thought. Agagawa na ito ning pamaglakad. Iako, makapisip ko neng mag-drive ko. Mapna mo hanggang yan mi bangga. Neng mag-drive ko, mag-take kong notes, deng akakalingwan ko keng bihe, o akakalingwan kong panabilin, o kaya akakalingwan kong gawan. Itay yung gagawan ko. Maglakad ka, mag-travel ka, or deng aliwa, pupulayla. Neng pupulayla, makapisip la. Makarelax siyang utak, makarelax siyang katawan. Itay yung gagawan, no? Ning pamaglakad. Ing pamaglakad, para kay katamo, nandin, may kapangadita mo, may kapangadi kayo. Ing pamaglakad, may itong iyang pamikatagon, aranasan tamo, ing pamagbayo, transformation, transfiguration, kaya katamong pilubluban, o kaya kaya katamong bihe. At inyang atlong bagay sa sabyan, ing ebanghelyo, buri kong itayid, iyugne, kaya katamong gagampanan o okasyon ngeni, ing pilgrimage ning La Concordia. Mumuna, Jesus, tiki noreng at lunang paboritong disipulo keng ebanghelyo ng San Marco. Pedro, Santiago at Juan. Tiki na lang minukyat king bundok. Eya malagwa ing mumukyat king bundok. At king bundok, tiki na la minaliwaya aske ing ginutamong Yesu Kristo. O ba't dening at lu ilang tiki na? O ba't tiki no rin kayang disipulos? Kasi, kalupa da rin Hudyo, dening atlong disipulos na, magkasakit lang tanggapan de, at maniwala king Ginong Yesu Kristo, metong iyang Mesiyas, magdusa. Bayo ining binasata mong ebanghelyo, sinabi ng ginutang Yesu Kristo kaning kayang disipulos na, ing anak ning tao, iya, sukat yang dumalan kasakitan, mateking krus, at subliyang mebye. Ini eda atanggap deng Hudyo, eda atanggap din kayang disipulo, magkasakit lang maniwala. Kasi sinulat nening San Marco yung kayang ebanghelyo, anyang bandwang 70 AD. Kanito, panahon deng disipulos ng Heso Kristo, deng talatuki ng Heso Kristo, pamatendala. It was a year of persecution, a time of persecution. Anya eda atanggap, ining iduludo, ining tutukyanda, ining paniwalanda, Matea, para karela at para kareng Hudyo, ing krus, ing kamatayan, metong yang skandalo, makarineyo. Eyap sukat dalanan ning metong atalatuki ng Jesus. Di no kaya kayo yung bisang mipako king krus? Ala. And yet, ausan tamo yung sarili tamong talatuki ng Kristong mipako king krus. Di no po kaya kayo yung bisang magdalang krus. Ating magdalang krus malapit na yung maleldo. Iti, eda atanggap
ding Hudyo, anyapin ng ginutamo Yesu Kristo, tiki na laking bundok, at karin may naliwaya aske. Buri nang ipakit ng ginutamo Yesu Kristo, ing ligaya, ing gloria, ing banwa. Pero eme pwedeng dasnan ing banwa, eka lumabas o dumalan king krus. Ini o ing sangkan, o bat delano, burinong ipakit ng ginutamo Yesu Kristo, kareng kayang disipulos at kareng Hudyo, maragulyo, parasan, maragulyo, kabaldugan, ing tuki king Ginong Yesu Kristo, pero pwedeng tanggian ing katutuana ning krus. Kailangan kang maglakad. Kailangan kang mag-pilgrimage. Kasakitan niya ito. Maglakad king biye. Ing kakadwa, amilyari kang ebanghelyo, meramdam niyang siwala ning Diyos ipa. O yan ing anako, kaluguran kayan, pakiramdaman niya. Pati ing ipa, pati ing Diyos ipa, meglakad yang kayabe no, ning ginutamong Yesu Kristo. At sasabihan na ning Diyos ipa, kaluguran king anak ayan, ying anako, pakiramdaman niya. In other words, o yan ing anako, maglakbe kayong kayabe na. Tuki kayo keng dalanan. Lalakwan. Nung pakiramdaman niya, nung aintindihan niya, ing amano no, ing anak ning tao, sukat yang dumalan kasakitan, mateking krus, at subling miye. Iyan, iti ing anako, maski na ing Diyos pa, patutwana, ing ausan tamong, i Kristo meteya, i Kristo sinubling mebye, i Kristo datang yang pasibayo. Itaing kekatamong sentro na ning kekatang kapanualan. Itaing ausan tamong kerigma, pakiramdaman niya, buri ng sabihan ding ipa, lawen niya, ing lugod ay pakit ko kaya kayo, keng dalana na ning anako. Kakatlo, kamamaligwa, manahimik, pinabili ni ano ning ginutang ng Yesu Kristo, rin kayang alagad, ay papanyabyan, ining ikit yu. At deng alagad, may nahimik la. Pero mangutang la, nung nanong buri ng sabihan, ning pamanyubling mebye. Ikit dani ing ligaya, pero ede palubos aintindihan. Alaman kay katamo po siguro, ing lubos tayang aintindihan, ing misteryo Pascual, ing Paschal mystery, the suffering, death, and resurrection of our Lord Jesus Christ. Pero maulaga ing manahimik. Nandin menahimik tamo, bayo tamo linwal king prosesyon. Tengalantaya mo, di takapinandit, kayabe, ing Ginong Yesu Kristo, king Santisimo Sakramento ning altar. Neng tahimik ka, dakal kadamdaman. Neng tahimik ka, dakal kaakit keng sarili mo. Neng tahimik ka, dakal kaakit keng kapaligiran mo. Neng tahimik ka, dakal kaakit, emo paikit, o emo akakit, uling mainge ka. Maulagaya ing katahimikan, ing birhen, palagi ang manahimik, kikimkimana, pilalasana, king sarili na, ing mapapalyari o mga palyari keng biena. La concordia, balo yapin po rin ang sabihan. Adwang Latin words, concordia.
concordia, puso. Con, same, hearts together. Iti po, metong iyang devotion para i-promote siya in harmony, concord. Pamisan metong la concordia to promote peace and harmony. So, ing pamaglakad tamo keng la concordia pilgrimage, kayabe ya i Maria. Para kay katamo, ining pilgrimage ini, makiyabe tamo, kokonektata yung puso tamo, king lugod na ning ginutamong Yesu Kristo. Iting pamaglakad kang Maria, kayabe Maria, metong iyang paralan, ban kanita miyagom tamo, king ginutamong Yesu Kristo. Nung malilyari ini, akakit tayo Mariang kayabe tamo, makatayid tamo kang Kristo, maganap ya ing transfiguration. Maganap ya ing pamagbayo. Mika pamagbayong panlalawe, keng kasalpantayanan, keng biye. Mika, atin pumipateke kayo, nagkamang magprosesyon kayo, ali, tahimik manalangin. That is harmony. That is peace. Ing kaya kanamang papanuwalan, keng prosesyon, puprosesyon tayong Birhen Maria. Pwede ya po ito, iteng kaya katamong akaugal yan, pero dinanda kayong aliwang panlalawe, keng prosesyon. Neng luluwal tayong imahe na ng Birhen Maria, kamatutwanan ikatamong puprosesyon na ng Birhen Maria. Balamom mo sasabihan na, o rendereng anak ko, puprosesyon kula, papakit ko kay kayo, deng anak kong inampun, kapatad na ning ginung Yesu Kristo, misasan metong lo, mitayid-tayid lo, mga dila. Balam mo sasabihan ng Birhen Maria keng La Concordia Pilgrimage, iya talagay maglakad. At i-anunsyo na, orera rin anak kong inampon. O iting buri ng sabihan ng La Concordia, pero yung pamaglakad, yung pilgrimage, simpleng maglakad o magrosaryo at inyang parasan. Yung journey, yung pilgrimage at inyang parasan, at inyang end, at inyang goal. Ban kanita miras ka keng kang goal, keng kang parasan, sukat maglakad tamo miyabe-yabe, kayabe na ning Birhen Maria, at atalan kareng katanggamat at mamantabe katamo. In katamong journey as pilgrims papuntaya king Banwa. Our journey as pilgrims is towards heaven as our dream. And our dream is what pepagit na ni ginutamong Yesu Kristo, glorious ing Banwa, glorious life with God. Itay transfiguration a pepagit na ning ginutamong Yesu Kristo. O itay pupuntalan tamo. O itay panikwanan tamo. O itay anyawaran tamong grasya king ginutamong Yesu Kristo kaniting misa. At katataw yan, kakalingwan. Cross, resurrection, ela adwa. Nunay metong la. Ila ko aming metong alayang kabaldugan in resurrection. Ila ko aming resurrection, transfiguration, skandaluya, kabolangan niya in krus. Anyapin, o ining panalangin tamo, kaya katamong pamag-pilgrimage, ketiking Our Lady
our Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes, abano-abanwata mong gagawan, pero kukumbiran na kayong mag-pilgrimage, Kenny. Munta kayo, Kenny. Lumakad kayo, mag-tricycle kayo, papunta, Kenny. Ban kanita, adwaning saop ning Birhen, abayanan mo kami. Kingke kaming pamaglakad, kingke kaming pamaglakbe, tutuki. King Pisterio Pascual ng ginuming Yeso Kristo. Dakal pong salamat, ikayong ang tinagon, Kenny, and see you next year. Or see you next week. Ditang bisang munta, Kenny. Talakad tamong ngeni at idawon talo, rin kaya katamong panalangin. Tinubod nening Diyos, ing kayang anak, ban ipanaral, ing maya pabalita, ning kaligtasan. Mit mong kababanlub, manalangin ta kang Kristo, ing maligayang ginuning meto sikluban. Nga tamong sumabi, ginuning ligaya, paligayan me ing balayan mo, king ligayan ing kasuyuan mi keko. Ulitan tayo. Ginuning ligaya, paligayan me, ing balayan mo, king ligaya, ng kasiwan mi keka. Para king kabilugan na Iglesia Katolika, manananasanang king kapamilatan ding mga santing dangalimbawa ring kiyang pamuntok, maging tunay ang simbolo ning kaligtasan king meto sekluban, ipanalangin ta king Ginoo. Ginuning ligaya, paligayan me, ing kapanayan mo, king ligaya, ng kasiwan mi keka. Para ka ring sablang tao, manananasanang paratirang agagana ka, ing melalangla, para king katimawan at biye alanganga, ipanalangin ta king Ginoo. Ginuning ligaya, paligayan me, ing balayan mo, king ligaya, ng kasiwan mi keka. Para ka ring pamuntok daring bansa, mabiyasalasanang maralas makirandam, king siwala ning katutuan at katuliran, ipanalangin ta king Ginoo. Ginuning ligaya, paligayan me, ing balayan mo, king ligaya, ng kasiwan mi keka. Para ka ring taong milalako pag-asa, misasakitan at magdusa, at ugpuandasan ing kabaldugan ning biye, karingaral ning Ginoo, ipanalangin ta king Ginoo. Ginuning ligaya, paligayan me, ing balayan mo, king ligaya, ng kasiwan mi keka. Tanggapan na sana ning Dios ing kapasalamatan ding permisa. Iulino sana king kayarian ang maligaya ring kapatad tamong mayawan na biye, ipanalangin ta king Ginoo. Ginuning ligaya, paligayan me, ing balayan mo, king ligaya, ng kasiwan mi keka. Ngayon niyaduan tamo ing sarilitang kapagnasan. Oy pa, ing biye keti king yatu miatong yang pamagsadya, para king biye king ligaya banwo. Iligtas mo kami king sablang uri ding bage makayatu, saupan mo king magmalasakit, magkamit king biye mipnong grasya, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning kaya kayot ka na akong daon, matanggap yara paning Diyos, ipang mayupayang tutu. At ang ginuintindahan ka rin gamat mo. Ikapuri ang po ni kalagayan ni Lagyo na, ikasaplalata mo at yung mabilog ng banal na kapulungan. Oy paming miglalang, bait ne, ning Birhen Maria, ing kabubugtungan mong anak, tegulaling na ing kayang katapatan, king meto nga makapagmulalang paralan. Kabang darawon milake ka reting ayin, ning sakripisyo, mikabus kesana karing sablaming kasalanan. Itiyadwan mi king kapaminatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginumanatili ake kayo, At kaya kan timurin, yat nayo ring pusoyo, makatas na laking ginu. pasalamatan tayong ginwa Diyos tamo. Iti karapat dapat ang pong matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin o ipa, Diyos kingalanganga at lubos mayupaya, kabang parangalan miya, ing nuna Birhen Maria. Mapalad yang dili karing sablang babay, ing malabirhen ake kang piniling maging indu, ning bugtong mga anak, king kayo payaning banal na espiritu. Ing Birhen Maria, meging tune ng indu, ning kekang anak, at bait na antimong sala ning metoyatu. Ulinita kang bering sablang koro ring anghel karin banwo, daralit mi ing kekang ligaya, layon makyabe alang tuknang babye kapurian keko, at ngaming kakanto. Tunay kapin banal o ipa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sana reting ayin king espiritu mo, ban para kay kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon kusang lubking pamaylasat kamatayan, kinuwaning tinape at pepasalamat yakeko, piraso ne, at binyene ka rin kayong disipulos at ngano, tanggapan niya iti ikongan at kananye, itiyeing kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay Batning Apunan, kinuha ni kalis, pasibayang pepasalamat keko, at binyining kalis ka rin kayong disipulos at ngano, tanggapan niya iti ikongan at minum ko kaniti, iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan, ami ibubu para kay kayo at para karing sablang tao, ban kaya mi patawaran la ring kasalanan. Daptan nyo iti, bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan.
Inyangin ni gaganakan mi oy pa, ikamatayan at pamanyubli ng mebiye ning anak mo, daraon mi akeka iting tinapyan ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepaliarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapagkumbabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal na Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king metoyatu, ban mi ganap ya king lugod, kamben ng Francisco, ake kaming Papa, at i-Florentino, ake kaming Obispo, at ding sablang pari at diakono. Ganakan mula naman ni kapatad ming pepainawan at manena yung subling mi, at ding sablang miyango na biye, panggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga, ban kayabe ng Maria ing Birhenin duning Diyos, kayabe ng San Jose ing kayang esposo, kayabe ring apostol at ding sablang santo, at inupad king malmong kaburian king kakabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kang benat kayo, ipang mayupayang tutu, kagum ning banal na Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Ngayon manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod king ipa, karinga manong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Isang manyaing langyo natangke kami kayarian mo, ipamingkanin mo. Ebisuli pag-iban mo, ipamingkanin mo. Kakanangin tingalo-alo, ibiyemo ke kami tingalo-geni, tamponi patawad mo ke kami, kinsalami kita, ang tingin mamamatawad mi, karing ikasala ke kami, malalemo ke may saon ing tukso, ikamus Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugon mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning kay kang pakalulu, para ati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kay kaming talapangabos. Muling kekain kayarian, aking kayupayan, aking ligaya, hanggang O ginuming Yesu Kristo, as sinabi ka rin kekang apostoles, ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babiya ko ke kayo. Emo sa babalikdan din ke kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ning kekang iglesia,
at pamayapan mi ampon bilugan agpang king kaburian mo. Ika mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. King kapayapaning ginumantabe sa kapilan man kaya kayo. At kaya kaan timurin, Ipagit tamo ngayon may kakami atong tamo king kapayapan. Cordero ng Diyos, anilalang ko, ikasalanan niya. Panawan mo kami. Cordero ng Diyos, anilalang ko, ikasalanan niya. Panawan mo kami. Cordero ng Diyos, anilalang ko, ikasalanan niya. Ibiyemo ke kami, ibiyemo ke kami, ibiyemo ke kami, ikapayawan. Nyoing kordero ng Diyos, nyoing milalako king kasalanan ng iyatu, mapalad na rin mayayaos para makisulo king apuna na ng Ginoo. ginuyak matampang tanggap kaya ka, dapat yagkis may nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning spiritual na pamakinabang. Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka, king kabanal-banalan na sakramento. Kaluguran da ka maigit king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapat pauli na ninyening penandit, era ka atanggap king sakramento. Umaya ka mo man espiritual kay ning puso ko. Kakaulan da ka bala mo wari, at tsuka ka rin. At pakisan metong kayong lubusan ng sarili ko kaya ka. E mo pa tulot, kapilan man, imikawani ko kaya ka. Amen. Elado kayaning sablang masakit, niyayani ang karamdaman. Galing-galing marang na Espiritu, awalangan, kakayapanan. Kami,
Tampo. Panalangin para king halalan. Manalangin tamo bangking darat ang pambansa, ang pampanlokal na halalan. In tunay ang magari, yaing kaburyanin Diyos, ang mamantabe karing sablang bansa. Abe-abe tamong ipanalangin, iligtas mo kami, Ginoo. Itamo po. King pamamilit, pamamatakot, karahasan, ang pong terorismo. King pamanloko, pamaglaram, ang pong pamagbuluktot, king katutuan. King pamagsuhol, kasakiman, ang pong sabuatan, bang makapamirait. King kaya lang malit, king pamaglinlong, ang pong makitig, apan lalawe. King pamagbanta, pamanakot, ang pong kapanyiran, mga mano. Abe-abe, tamong ipanalangin, pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning konsensya mi, yaing gawan tunay katuntunan. Baning kaya pan ting kakaldan, ing mangibabo aparasan. Ban indignidad ning tao, yaing palaging galangan. Banding maluka ang pangmayna, ilaring migit miunang mitutukan. Banging pamanyese king kalikasan, aliya milako pansin. Baning pamisan metong, iyaing mamyedalan king daklat ning kapayapan ang pangkatimawan. Baning banalatakot king Diyos at lugod kalupang tao, ing maging tuntunan daring magnasang manungkulan king gobyerno. Manalangin tamo, itamungan po. Pastol ning kaladuwami, ang pontala pagligtas ning meto si Kluban. In politika, yain pigkalub mo kaya kami. Meto nga panagkatban sumuyo ka rin sabla, ang pondag king kabanalan. Ang tabayanan mo in politika king bansami. Ang timo in pamanantabe mo kaya kami. Manano na sanang in pamanantabe mi king politika, para ka rin botante, ang pong kandidato. Mamye parangal king malalagyo mo. At makasaw pan sumulong kami king kabanalan, manggaman king alanganga. Amen. Luklok tamo po. Nginipug ang panantayo, ing parangal king Birhen ning Lourdes, kapamilatan ning rito ning pamangabitlay, Rosario at Belu king Malnang Larawan, at ing pamangorona at pamangakabit king aslag ning kayang kabanalan. Awsan kaya po Sister Susie Ronquillo, ing mga bit king kayang lay. O kapilan man birhen na kalinis-linisan, kapaldanan ding masakit. Daraw niya iting sampaga, anting tanda ni lugod at parangal ni keka. Birhen ni Lourdes, Ipanalangin mo kami. Ngini po para king pamangabit king kayang Rosario, awsan kaya po Sister Princess Dongka. Bapo Maria, may pinuha king grasya, noon ka kaling sa bilang babay at manyag abang minwat mo Jesus. Ikang birhen, Immaculada Concepcion, kabang pangadyan may Rosario, lalo kesa nang milapit king ginuming nga sa Kristo. Birhen ni Lourdes, Ipanalangin mo kami.
Ngini po para mikabit king kayang belo, hausan kaya po Sister Yoli Pineda. O Birhen ding Lourdes, ika'y talapamatula karing maliligalig. Ika ing induning ginuming Esukristo. Maging indu ka sana po kay kamingan, manalig at lalapit keka. Lilungan mo kami king malmong belo. Layon ampunan, lingapan, at ibilang antimong bandimong tune. Ipasulod miya po iting belo. Anting tandaming pamagdaon ning kekeng sarili king Diyos, at anting pamamintu king kekang kapagnasan, ang maging talapatutu ng Kristo ketiking yato. Birhen ning Lourdes, Ipanalangin mo kami. Ngini po ausan kay Brother Nilo, ban iputong na yung korona ng Birhen. Baporeyna indong mamakalulu, Baporeyna ikang ausan mi, ikang anak mo, ikang pangisnawan ming malalam, daradong keka mga tatangis keniking karinan luha. Baporeyna, patulunan mi, balikdan mo kami karing matamong mapamakalulu, ipakit meke kami Jesus, abungang masampat ning atyan mo, o malugod, o mamapakalulu, o Santa Mariang Birhen na mayumo, ipanalangin mo kami, o Santang Induning Diyos, baming apangayin tuliran, ing pangako ning ginuming Heso Kristo, ika ing reyna ning BMI, ngenit kapilanman, Birhen ning Lourdes, Ipanalangin mo kami. Ngini po ban mikabit king kayang aslag ning kabanalan, hausan kaya po yung Brother Romeo Badidongka. O Birhen ning Lourdes, ika ing santungan ding makasalanan, balo mo ing kaya kaming kailangan, balo mo ing kaya kaming kaligaligan at kasakitan. Aslagan mo kami king kekang sala, ban midayo kami king panganib at pamikasala. Aslagan mo kami king kekang kabanalan, ban mituntun kami king ustong dalan. Birhen ning Lourdes, Ipanalangin mo kami. Ngini po anting paipasya king kay katang tula at kapasalamatan king indong Birhen ning Lourdes king kabetikan,
Ikabitala po ding sampaga king lelena ning kayang malalarawan, kabang kakantataya ing dalit king Birhen Maria ning Lourdes. Deta pong miyang panganan rosas, malyari kayo pong talakad, at ibilila po kayo. Manalangin kamo, oy paming malugod, ngining tinggap miya ing sakramentong ibat banwa,
Adwan mi ingke kang pakalulu, parati kesa nang magsaya, king pamagmasusi, king ligaya, ning Birhen Maria, atok yan milasana ringkeyang bakas, at masolong miyagom, king misteryo, ning kekeng kaligtasan. Iti yadwan mi, king kapamilatan ng Kristo ang ginumi, Amen. siklod kayo po. Panalangin king Birhen ning Lourdes, o kapilan itamongan, o kapilan man Birhen akalinis-linisan, induning pakalulu, kapaldanan ding masakit, santungan ding makasalanan, talapamatula karing maliligalig, balo mo ing kanakong kailangan, ing kanakong kaligaligan at kasakitan, lawan mo kong mipnong pakalulu. Inyang pepakit ka king groto ka rin Lourdes, kaya tulaming gewang suging santuaryo, ibat ka rin payabot mula ding kekang kasaupan, at dakal na lang masakit akinayap, karing karelang panamdaman, kaladwat katawan. Inya lalapit kong mipnong kapanaligan, ban adwan ing pamamilatan mong indu, o indong kalugod-lugod, panikwanan mo sanang mi pagkalupko kay adwanan, anting kapasalamatan karing saok mo, panikwanan kong makitulad king kekang kabanalan, ban misa na yaldo, makapakirake ko king kekang ligaya at ipami at kabanwa misang banyang lagyo mo na ng kekaming kayarian mo, ni pamintuan ng lub mo kaya tisuli panti banwa, Ikakanan mi king aldoldo, ibiyam kaya kami king aldongin, kung ipatawag mo kaya kami ring salami kaya ka. Ngayon kaya paisaw kin tuksunan na ikabos mo kami kin sablang marok. Amen. Bapo Mariamit mo kaking grasya ang ginong Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay at nuan niya pa namaning bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, Indo ni Diyos, panalangin kayo makasalanan, ngayon yung pong king oras ni kamatayan ni. Amen. Ligaya king ipa at king anak at king banala espiritu, Gaya, king kamulan, manggaman king alalangga. luklukay po. Dagal pong salamat king pamanagon yu, kaniting La Concordia Pilgrimage, adwan ko po kay kayong ikalat ye, ing debosyon king Birhen Maria. Pasalamat ko kareng dinatang Children of Mary Immaculate, iba't kimiyaya luwang parokyo, palakpakan tala po din ng Pakamaputi. Baka niya naman, dahil kay katamong teachers and students and staff, ay ba't karing eskwela ng Archdiocese of San Fernando Educational System. Christ is alive. Dakal mo naman salamat king karing kay katamong 5 minye parangal, Susi, Yoli, Nilo, Princess, at Ibadi. Palakpakan tala po. Kadeng kaya ka namin servers at deng Friends Forever Choir. Ngayon po, si Bayo, palakpakan tayong Birhen. Talakad kayo po para kayong tauling bendisyon. Ingin manatili kaya kayo, Kaya ka ang timurin. bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutu, ingit pa, ating anak, ating Espiritu Santo, Amen. ing misa mayari ne, umeko king kapayapan. Salamat, King Diyos.